na hwɛ nneɛma yie sɛ na bɛyɛ bɛrima deɛ sɛbi ɔyɛ kraman bɛrima deɛ wɔntena ɔba Yaa Serwaa dakoro obɛtwa ne ho meka bibia sɛ na nka yɛ me Yaa Serwaa ma yɛ frase a ke ho na na sɔre ama panyifro no aida sɛ obɛkɔ ne fie obɛbɛfra yɛ fro na se anasa minimum meja yɛ fro no ɛyɛ because the thing make us and say bi nipa nware aboa da bi yɛmfa nipa nkompare aboa sa enti kasa bi a ba masu ni sei na yɛden eti enti de bɛba bia yɛnhunu ne ka yɛnhunu kwan yɛ de bɛden yɛ de bɛfa so na panyin tutum tuma bedwam sɔre gyina hɔ ba betu ayefro enkwada ɛware panyin a wo yɛgye wo di betu yɛnfo na ɔka kyerɛ mfɛ sɛ bi bɛrima de ɔyɛ kraman nti no yɛkɔ a yɛnya abotre bɛrima de otimi keka ma abɔso a na no afutu be na ade brɛ me no we afutufun ankasa afutu bone pa afutu hunu enti yɛ sɛ yɛ mpanyifo no mo adawro man nsɛm a mo ba bɛka no ebi boa wade ma wade agina ebi mo ɔdɔ so obi wɔ hɔ ne dɔfo tena ayɛ no saa nsɛm no kura bi a wante da ade bi wɔ hɔ a wɔyɛ nanso onim sɛ yɛ mfomso da no na obɛte ahunu sɛ de na me yie na yɛ de ɛyɛ mfomso na nke bi omo kofi a wakɔ yɛ nneɛma yi kakra na obegyina hɔ ka saa asɛm yi na bɛrima ne kofi na ohiri si mu a ɛno wo saa panyi kura ba bɛtwe ba bɛtena hɔ sɛ betu bɛrima ne fo wo ba wo betu fo ne so abɛsɛ yade enti yɛ ka no kura kyerɛ mpanyifo bi nom wɔnom wɔ mama awade na akɔyɛ sɛ bibia gyina ɔbaa so wɔba sabio bɛrima ne tire no ɔbaa so yɛ nipa bɛrima ne tire etire no yɛn nyinaa yafa ne sɛ etire ne nanim nyansa enti ɛba ne sɛ na afɛ deɛ sɛ bi bɛrima akɔda ne kraman na anu yɛ a kyɛ sɛ wate kyɛn ya metu mirika akɔkyɛ no aba fie sɛ wɔn firi abɔnten mmerɛ fie enti yɛn mpanyinfoɔ yɛsrɛ mo yɛba bɛware weekend yɛn nyinaa yɛ kɔ akɔhyia afutuo no yɛsrɛ moma no nya dia yɛfira wade na se kofi a de nkabo mu yɛ den ɛbɛba danse de mpapa mu bɛba na efie nso so agye ne ho yabrɛ yɛn nyinaa ne yɛkɔ ware nti yɛn nyinaa ɛne yɛhia futuo ɛnyɛ manko ne etwato a me de hwira simu na abrampa MTN quick loan wagye bi da MTN quick loan de me kora me de ka ayi no quick loan me de ka ba 3000 ɛwɔ so na de America ne nya bone on se MTN quick loan aboa nipa bebre wo manyi mu baabi wo na akwaje ebosi asamre nki ewuro ni unika wo ye be man ki ewuro boxer wo ye oba tete ye bebu watete wo brazia nanso MTN quick loan yi ababuo nipa bebre mi amete America sei busumi bi duru na te metwa me ho na ntwa na da fa ehwa na metefa eti mi say quick loan aboa me enti omuno wo ya damfo o meni o ma achasa ma hye yellow no mi akra no chesa ma hye me ho nso o ya advert amomu enya advert na me kansi asem bi so Ghana fo ya ye ho nkrofo bi a yetirimu oden na Abraham pa afa die edu baabi na quick loan yi wo fro bi so ya ka me de wo me se ni abosi jai mama number foforo ubu sa se adentina mama o se oh da bi nya bibia ade me wo number bi wo ho wo de quick loan for ka enye ade a ye no enye ese o man quick loan ye kase ye bo man ne fom abusuafo quick loan no ye nyina ya jibi me medwuma num ne pa achew me kura me de ka 3000 yeah ebi gba no bibetua ebeduru won na isa katua bi abehya baabi na akwa eden nanso ebi ma yam o madwene se odi a wontua quick loan ba no so mirika me bi che ebi mo kura ti quick loan no mo di mirika mo timi tito nyina ya go social media aka ne bi ne first no ubati ya quick loan for na ba kri na bi fruku be sika wakwadia omo de ka ba na no first no ebi fruku be sika wunim se wuntua enso obeje nana ya bize boshe na me hu bi ni page ze omo di me ba na ju 12 wan yina anam ze idea bank na omo di ansem fo no na magis committee na ju wa na wo 12 no e di adea ebi so ba homache fo
Emema nko emema. O ma botai. Why ya katawre? Why say wuntia? Why say wuntia? No nzo mbeda oka. Enti no ya de kasa adeche me pesa me ka kire Ghana fo binom say. Adeche na me ko bobo star 170 hash. A wo tiro mo kire kwan. Me ka na sa me kwa ne ya ama me loan ni bia. Me Ghana fo bi wo problem. Omo die. Mo amuntua no. Mo na ma me yetwam. Enti mesra na efiada. Me pa cha quick loan aboa ye nyina. Wa wajibia kutua. E ma ne mpa. Tia ma ne mpa ho. Na yentimi je na kese mu. Ledu brave ni yetimi je 100 million. Then say efiji akese anu mo adwane o. Da bi sa. We yi chief na to atwene. Wo mo ne yetu omofo no. Say yesre wo de omo ye no mbema omo atwam. Ntwam so enye. Omo twam aye nyina ya boka. Neze wo die ne na ye kan say ekonanim. Tumu na ekonanim. Edi say ko do 100 na say wo ye business. Ati ase. Tino yesra omade omo ye ne nyefan. Omo ye no omo nsesa. Hu hia. Afi ebe kwa kwaji loan e mai. Ade. Na ze wantua so na se ukotua wi omo ma won. Yetimi kura ateso kura. Na je 3000 afi na ye ma 2005. Eba ne sa so a oma ha adwen. Nti ye de ye ka kire adofo no so omo je omo ntua na e business. Emwa na obi aboa wo. Bibini nkwa na abo ne bosi. Omo no interest na nye kese se ukwaje fi obi ho no. Ati ase. Na abrampa bibini nkwa na abo ne bosi afi ukwaje usika age odi dwato afo di wachi. Kopa chew. Obo me bosi an. Ma kwa bosi an me beji no. Jime ko fam panyinfo ba mi ense fra himfie ba kwa kayombo ba ko si edi animu atu na ba ko atutu ntuma ye be pache eja wadawru men na no me wo fa sisko so de ma won wa hwe animu a emanti mesrew na mesrew o pedi akoto ba bi eda uti anya ekuro no aso be se atwa ne ho abodua edi o man ne atimu edi o man Thomas Edua Boaje Fakenberg me pacho maje oso me da asese wa join ye na Abraham pa fe di asema me be kan die eche ye ne ye be ko hwe ema ni bi ye ne ama bi a enye sebi be ma nso ye nipa no kwasam be ma bi di ato ne ho so na senia na osi kire mi mu de me ya ne se be ma no kra san ye half caste enye na ho ofenko nanso so na adwempe wo ni tiri mu a odi tu anamon se mame nwade obi baba no eno na akɔwie bɔne ba ma bi afɔ obi baba hye da ye ne ho ade kama ne na tena wo mamu num 5 ye danya ne ya oba na timi agya nkwara ne nyina de agu ba ma ne so a wono nso ate praga ne nam ne ba bie na ba ma ne nkomodie mu no wo se wakɔ akɔto oba no ne ba ma foforo so omote wodi nkomo empre 9 4 times ni nyina mu no mi abusuamu mi yere mfi say responsibilities e wo fie ni nyina wo ba na gya agu saa ba ma ya ye kana asemi so wo jagu ni so wi afa de ba ma ihwe a ohumi ensi so na agya oba akɔfa na afra abusuan nsem de bibi ha wakɔ ko kyeremkyere abusuafo bi a ma mo wafutuo bi a omo de be ma no ba ma isi afa de okɔ abusuafo akɔka kyerɛ omo sɛ asem sei na asi a abusuafo ne se bio se wonkoto se be ma foforo no wodi no wonkoto se wo fa nti no we die anya panyin bi nka bibi kura ma be ma ya komanto ne yem no wonkoto se ne ne yere da ti woni case ena be ma ide ade a chi apapafo nyina etu kai ana bi abaako mienu mo bi bo ama omoma akɔ school we die enkura ni nyina di na chi odi omu nko school edru Father's Day papa we na mpese celebrating edru wa ye de ne beto so na be mai wono nkoa ne ama yire no ne ama abone bo afedi e wo che ni nsemu na osan kasa na dwuma kura asai afedi enko wi achefa na ma me mefre wo sase fon kura po a ekura me kura no aje ne ho nti mi si obi nyama meje a ofre beba hwe problem we nyina na ama bre ya bofo mu aye kan enti question am pese mi bisa ne say na abrampa nana ya adenti na wiase yete ya akwa ese ni papa chese enkohia ni papa abre bia ni papa kohia ni pabone ni na ni pabone ni nso aba be hia ni papa na nka oba be ma ye ho ade na wote kama ohwefie kama onye be ma wagya nkwara bo so no nyina na ye raise nkwala
ade chen ya che se wonam baabi na de oye o kan kra se twama wo kra ne se oba ne hwimu an okoba wo se bie puno ma ne beda na menya sure se be ma ba yi no wo afutufo wo se bie puno ma ne ba beda wachi asde en enti no meme munso mu ye nipa enya abusua nkwa ne oman wonso hu hia se nipa ebe na woso na ekire woso a wadama wonso balance se wo ma na ene obefa wo mu a pe ba bi fa na mese brei wo ba ya no de awu question a bigisa brand ne say enti obenyini no na ye fa ne say ne mani benyina beto no the way I was stressing on ne mano o benyina ba beto no obewu hwe emani bi yenya abotire na yemu bi ka ho na sabi yemu bi hia mema omunye a omu play a bad play a wicked bema papa say wan hu Goliath ya wakohia no we de sire mu saye o jata pa jata na ene wakohia no o say ade ebusua so niwe kafa ho onkoto say yedi wo yere ti uni case Mr. Champion wo bane bra ya meka na asem ya efutuo be na ade be manansa na case na ba vero case ni nya ready why na na ya me dase next year atiefo ni arefo na ya ade wa ko se emma e ka wonum na se asini mu a na ye pe na ya oh we dey ya wo we dey mu ya wo we dey mu ya dodo na me ya se na mi so next year atiefo ni arefo ni na ya emma ni bi wo no mo be ma yi na kuma mu no ne tena no kire odoma no no akeka na nima mu se asini wonu no edi ne nsamfu ha abranti ya wo kana sem wo se me fefe agricos sani amedi kan ka kire wo na ka kire me no a eno abe ware gana ni bra santini ya wo ne ni na wo enum be me ye sochi ni kana nyina te se kama ya so ya muhwe ne kala na ne kala zina na ya otie so ya muhwe kama tene ma ncho kwa kwete sa abrofu ma bisa me se first me se jampo mi ntwa wanu first no ho na obi ka kire me say ma suroma me na obekon because me ntesa me nya bi afei de me be start adwuma yi they say obi ka se suroma me nka hwe me jan tokwa ne ko wonya ko na so chie nu na wo so na pa na wapie akosi wa gedem wo si ya nchie o na be me dware enkoda edo mu ko from Baptist school no do mu ko Baptist school wo obey wo na nka wo sanka na odu school so asaye no oba tete na mankoda ne so pa se entika be ma na ye oba se ye entika ma me no oba pene na be ya so ne ko bushafo so da bi mo di che wo kumi e ko o mo se e ga na che se wo bu sa bra ento mo chi no mpe mo ansa enti ene ye nkyere eye ni su ba nkyere de e ko sui wo ma mi ya wo mo kasa che abrantie sebi enka mo di che enka mo ene mo nkokun enka mo nkokun tokwa abrantie na na ya simple ne mi kenya ne se what the sound for any form for agricos baby ofire what the sound for dan o konche o bia one package come from for agricos o di do agricos na to oba ne oba na so so o ko dura ono so onu agricos so obefa place obefa bus so obe chen papa e me ko ma chi ni obe street sound for that five ni na ya media me ka so nko ja wo ko offer for dan nko ni chi what pie na obe na ya papa ni wonu ma ya nkwa ni wonu obe chi obe ya about ya ge go ko bi ko nko mo kwada ade me bi ti mo data boni be na brante wa ya wo me kwa de afa mi wie me busa brante ne say na ade oba na ye opa ne chew say onwuma na wo se da bi wetin no because me nti ase case we no na wo be wo sa ko china be ma ni fat ya ko fa so because me me bi anka wo nyu gate kwa ne da ababu nshi e bi da na be me ya tap to what ni wo bi e pro na obe ya kwa abeda be ma ne ho so kra se feche ne yire wo ba abeda e di ne se o ha mu anti wo bro e di enko e di ade e ra e hwe bibi yo
na wo de wo kwa wo ba ne ntofo so ye hwem yo na wo dachi yo wo dachi wa bi che o se bia wo nyo obema bia bema ne ya wanya no no ko so wo se twe no wo chiro so ti bi we say edu first ne yonko bema wo fa bi kwa onim wo fa bi kwa ne mra ba so ya bia ya wa hwe ye bebo na ka bi nya ne ko bitu ye nyina se ye okuro mu aye hwe ye sha di na ya ti bema ne de me nsa wo fa kwa ne kwa Ivory Coast no ba ne board no mla ho ni so obejemma obejemma me nso me da ase na abrampa de me tensem ne ntore bi ensem ni bi wo ha na emu ye me ya dodo ana ya me da ase pi nyame nhyira wo pa na ye ntia ye tiefo ne ahwefo nyina nana ya ne wonsuro nipa wonche wiase ti nipa bia wo so suro nipa ye din komo sere ye kasa bet wo so hunu se de nipa su adwene e woni tiri mu ankasa no hunu si trete se bofra anka ye pa nipa ne nana nko apai ne de no hunu adwena e woni tiri mu wo nanso enei no uhu ne sa nana ya hwe ye beka kire abusuafo ne bi ye busua ye fifiri mo no ye beka no kra kire wo se du ba bia sebe awade nyi nipa ba akofo na ware ti asamba ntini ye ware ye yi o mo muta akire se de be ya asamba obeko mo ho na da koto mo awade bia ne hwentokwanim me jambo no kuruma ankoda edenya na wo twi mba ya aka ade ade ya aka ne bae no de ontimi nyina no ko boba afana maame amane ana ne papa emi ye frɛ no de ne ya ma ade ne ye dendin de na mo amajem enye nnafue me masem obi adena masem so da ni wa na usesi wasem ya kakra bi oba woni so hye no ya na ye che mo ya ba ya mo nya no obeka de woni ti ma che obeka na adwene na a che adwa ye ho ade ye sanko wo ti ase na mo to aso ni ato obi me di obi asa 45 years ba time ankasa ni ho 45 years omo a mutimi ni omo krunum ni omo yiram shada twe ben ma bi wo wa wo betimi ne na yira twema nso a ya dian ka mi bisa question bi say enti wo bedanya ne na omo kani na oda wachi ni wawu a enti wo bendan afi na akwa prepare ne baby wawu enti afi no beto bena o ye edi ayami o Rose way na no asemu America mi si wunhia be ma otobena da unyini mema bitu otobena enti enu na ne twema nso no bisa nsete na ye den hey bi be say wi mo Ghana hasema mi ku ya 5 good years obia woni mi die ma say mo say 5 years na mi ku ya will you believe say me you go hwe mi ku na so dia forecast and say me just me do but da won ka tell say na ka de won hin na me yi won ka tell say won mu don pa ye chi ko pekra mai da ade madam mo fe no wodi e de anko won say dey e de anko won ti ni ana nya me papa na me ka to me tiri mu nti aware ni nya nyeji e na Kristo no so afa nti awade ni nya nyeji ni enye na se bi o ewiase no no be ye bia no e di wachi no be ye bio be nya so akatua wo ti ase ya mi ase me ho ya fe no de ade abro te se mi asumi ni aba me ba ko wo ti ase enti ne ye kan se abrabo no ne ba me bo ni ye ne Awurade nhyira e uni ni pantena ye ade ni pantena ye ade anko 5 years am ko pe mi ni kunu me na mi sa hwe ne ba ye wo ti ase sa tam ni ne dwe nyina ase ene na de anko ba yira ko so kum yesu ye no ebi no pampa ye se be ma no kwa onko no mo dwaman ye de kwa ko pe na so ya fa na tem se madam we one conference dompa ya na no sister bi private na TikTok so se ni kunu wi ne hoto atono na ada wo se ne hoto atono ni kunu wi enkrofo bi sa ne se na oba wu kunu wu na se sie no wasan tie sie wa ro tuntum agu o hwe muni mo me hoto atome mi kunu wu ye wuni ma hoto a wanya neze nani kunu ya deso ama no yan kan kire wu uwia ni ase o pasa nyame moye ni o moya etina Abraham papa onya be ma tuye ma me wa na asem we die enti asema na me kan se sebi
obawarefo ni agobone obawarefo eni agobone obi bebu sam sa adan na bema de bema kro ntimi ni agobone na oba enti mabeto bempre nan bema kro na me beto no ana ne de te anya onua bema me be waro yamfo an kire me na mabeto na abisia sebe obayi firim mabade abeto monim se na ekoso enti modaroma momfra wura na mane ne nkasa na yenhunu kwan a ye de befa so a mo se wonkoto so one na danti enye case na de ache na sebe odi ale ahwe ntiram na ewu a ende de case na ya hwe ewiase hwihuma de ekosorosoro on se ne obai ne hofe ne poku agiragina so o wanantuo ne to edu ka mi bia na ai se sana asem na beye emana sebe omo wo sa ne ma no sebe o duduo na na ofrisi wanya ajapade enti no ano no na unwo obi a ne to soso ne sele soso a stroke ache ati na ato abehunu se no nka hwe eye kwase ato enti na ya abrantie no sebe median ka madwin dem susu se busuan ne free se ne fa free baby ti no moye ne sa na sebe munim se ne fa so free baby na mbe ne sa nka ma anya awade no na ka chi na futu ametu ne se nyame nhye ne den akoma wanya no me ya mensa mintimi me kan kure dabi minya sa akoma no enti de bebua ne sesie ne se na ya wonya kakra no pesi kan fa nkra ne kwa Africos so do mu ko pie mu honum na oba ne ti sabe o wanantuo ekura nofo ekura japade abrim di nanimu a womra koje nkwada wo mepie ma Africos wo na sabe obahunu se sabe abodamfo bi so wo emani binum sabe ani bre ne anwoye nti mu wade ba ko amompe abrantie adie die no wonyewo nana ya on se ye won koda bebre on ma warefo bebra enkura ne nyina aguma amene so eya papafo no ebi nye bi abi je di asama nya asem na aba se won se yakokọ be me kwa mankura di nachi dabi kwase asem edi zadi abrantie yiye nana ya nyame nhira no na nyame ma na adwuma bi nye na so oba no sebi wan kaya nsu a obeka ya sere satam na kachi nana ya omo di ka di nkwase asem se no omu sa ko dwato na me ka tira brantie no se so di dwato dwato bi ase ema ye third person me frɛ we no podi bia me na me ka tira wo me na me ka tira nana ya ewiase papa nya hwe amane nya hwe enipa bi ti wiase nwene no adwene na chi dwene daten anya nimanim ye me se na umpoku atutua me man 5 years ebetia guse tele wate no na ye tele wate a na we di atu ati na obewuru be makro benum no wati gimi wanya brantie ti sei na ya yi ni photo just a nice guy edia na mujiri wiase na mrantie sugu omu yam mrantie sugu omu yam just wanya oba wo fizu wanya hwehwe na kwase ade wo mu nie na be na cross wagimi bi we aboa wo oba timi ko pie ko di no wa no wa ba no ase bie no wa beda na wo adwuma beda yeye enti no oni adwuma ye no onya bi wagimi sade no oyeye no akwa tum na obom kwakwa umfi no na nka busuafo abade no watum wo se dan me na me hai ono otimbi mentime toma ne mo adwama metra me nchen no nso abie no abeda ade ete no adware no asapie otutu spray gu no ho no nso adware nkura de ka teacher ye ne kwasea no mu di na tiza nkra ne ona ne ya ja ime ja fe na mbekrokro no enya fe na mbekrokro no uwaja ma beba ikodini wanu abeda wachi okodini abeda na de eti adwa nkro no mu di wachi se dabu ne ma aketenketi dim na hone mu di wachi asam na rehu so na ya emoya abrantie se na dwuma sei eya okọ ne namfofo eya ya dwuma no akonya kakra na nkra nya bi adi ade ne ma bi sabi ema bi trimo odensa ana time kro de nkra ne be ko school otete aduane mo mu wie obekọ akọ adwuma bi kra na time nkoi eso ko bayi ukra nkra yifa no su kra fa anoba pa no okọ simple pa bi no okoya anko ya nya bibi dia ba fie ye besre ye nuama ni binom na ya munya ware pa mumfa na sabi ufrantuma pa unhia wase
May you mum your papa is your mamma papa, or Miss Yanquasia for vivi, and your dear money, pipi. Na emeya kosia na mrantie so asado mu suro nyame ekosia media what did see ya yesi na pete chese won ti jai ya yesi na o be nyina ne sene ne moyre dikai kwasi asamko a no nzidi nti ko wura mu no di nti wura kwasi jai ko wura ba na on oye dire de o si dabi akwasi jai o si ade de so no bewu amene ni bewu ampani ampa na kwasi akogire ni so konya diabetes ye besre mo ba bi aduro na no ye den na oba ne de na ya onkase nkodu o masum enu no enenu ofiri so ya abaya ye brana o na emana de na ya we ye nkito na de emana ye na no de o de emana ye ni bia no den na wa he asema wo kase TikTok be fam yi na ya se me kunu wu ye eti na bu ani kunu busuafo hwe ade yi na ya we ani pa nsoro nyame o na se me kura metimi aka wo ba hu na ku kunu dia hu ka die una ku no abusuafo tie no mu awura na o mu fa nko gina court no nko yi ne ho no ensem bi o am tese pie firi wa no sebi na ya wo kunu wu a ana wo yiri wu ade wo mu nie unya adwumaden enti aduane unya bi di Mr. Tempo nku ya bima bi asra Mr. Tempo mboa udare mpresa eti so ye tutuma abejeje kakra ana ye kokko so abeko na unko fa wiam kwai enkwesi be hwe aduane enyo na anu a unko nsuo unko anyina no so to na udare wa ta tutuma bodu kutuntum be ma so no hena ta no kana ni masi na me ma na ye nya kwan yo muta enkwasi afo bi ye Nana. Hello, ma. Oh, Nana ya. Nana ya. Eti ya besre ye nuama no. Edin die nanso. Nana ya mame nkasem ya no mse awade eni be mati. Ana efie ni bema ni yitire nana ya nanye sa amete enanye bema ni tire atwa kai eri enti na wakasa nana ya o person ni me eye tirekire mu ama mi tirekire mu nana ya dai ene mema bebre mpabre kwasi asem no tedam yase se mai dimri kata bobo yawo atidom eton ye ma ye aduane no omudi pa no to spa no to dame no to wale kwase ye be kan asem na me atire na mesim edi atire ni nsuo wura bi a wogina foku trade inside wo to nsuo ne chocolate ni wi a na de obenya no de mfa so akono aduane ama ni kunu nya hwe eti be ma no ni tire so ani esa edi atire enya ama ni tire papa edi ati papa nana ya hwe enema ne bre no eti se mukọ ekọ awade ase na muko tutu safo na bema ni tire na munya sa tire no bema wo ye tire ye de wo hwe ne ma no habusua no bo ne ho so nya bema kwasia bi asabi kwasua ba bia no ne nam eto da mespa wali loot eni kwasia de kono aka ne na to no ma oni hwe ye da bia so attack in ne ho fefe odi ma wa bonte no do ye den asema so na ye tire edi ye tire bema wo ye tire na ya wo kurase bema wo ye tire woni ni yiri eye koko omu ko afuoma bema sika dan kon no bema di ani mu no be di atire enu ni tire wo ba wo fira ni mu ba ho ne be di ka twa ni ti bema enne mai na hura di ani mu na bema di atire hu sister bi a oni ni kuru go sia wo na sister mo wu na hura ta yi bema mo ma hura tare sister wo ba we ye tire we ye tire kachire wo bi ti o zim ye tire edi ye tire we de wa sha chewu wa hunte edi ye tire wo ye tire wa sha hunte ake bi wo yan kanchire ni pa bi na ya eti no mu tufo wa wade ase a be ma no mu kanchire ni se be me ansa na be ye tire no eni oba ni kamom na mutimi hemma no ene abusua se bi mo be firim na ko ba se ene nana ya ade ya me ya ne se so amidjom nana ya me bomani a me bomani a
eti ma on na ya obi na so bejeje ma on obre na me bua fu wo tani pa na akrabre wo sani pa won hwe ade a meye wo no na oto nsa wo su benya asem nti me asamba na ya sampa mi twa me ta ka ne se je ma mi omugu awia so no wo koto omo ahwe omo yie pa omo kura ho fa sunku bi na sika sem so opeska se nanim ha na ye red awia wa gina so no na ya mesi he na ya obi aba ahomache oda so dati dwom ho obefiri ho anajo obesan kodidi adware wo fie kakra bi no asan beda etwa ne niema na ya na be ma daba ba ne nam etunkromo o kan se mi na me etire di etire gina ho me enkwase etire we ye ti papa ama ni tire we dey meswa yadega we say articulator head no oton spare part kete wo bi su die ne ya katire ho asa na wutwam e komasa e dey che tire se so wutwam meswa no oton car ho spare parts man na we say woda ho awia bo na ye se otini mu kakra meswa ya iga ya me fa ne sense ma mi se woda ho di o so obi aba na mommy me pa chao oh articulator head wo ho no say no so asam ye na hinani no asoso ga ote wo sorry ya no akotwe na ni ote kwaso ya edien oh articulator ebi ni hoko ebi wo ho na ye na just ni nana ya ema na ebrewu eti se mokwa awade ase na mutufu a oh na ana memfa we nso so na menwie dodi kaka se pani bia so wo mo omu kasa ankwase afutuo no no omu ntuma so fe ene so oba opani won ye de na tena ni mu obetu nkwase afutuo no asoko ofia na ma ne ye ne yoyoyo otufu kwase edi afutuo we ya afutuo he nana ya o kan udi nipa toto aboa wo udi nipa toto aboa no nim nyansa obi create me example when we say akoko be ma sori anopa ni medinachi odimirika na ope oba afro no owi obesa akofro akoko ba afofro sabi nipa ya akoko enti udi nipa toto ya omo mutu se afutuo we di ye besre wo mu nana ya wo edana wutu se afutuo na edana na agu awade no nkra den kamenka sa wi am se abusua panyi wada woroma bishia mi wura mi nim sasa bi we nipa ye enye na enen wa mahu se o ye kraman dia me nso mi ye nipa mi ntimi ware kraman ba fa me pes nana ya wade and dismiss nana ya u betufu na sebe se be ma ne ye kraman a obanzo ya aponche ba etu onso kwe se be ma ne beti makode a na oban no so kwe se ba se mu tufu a se me mutu a setre mu abrabo na mu fantu onfo e kwan afa so a me yire tena ye sei na de bi atuni ne kobazo be ke kansem bazaze kraman be de na ye na se kraman de ono se kraman so a se du si pema no obeti mafiri hadu akoma dai ko wi oba na ba kraman ne te praga de me ko chinchini pe ne ba fie eni oba yira ko topum go for Guinea na nyame moye de dace abusua me pa chaw Anas Boy Enterprise me kan chiro sesi se wu si dan na opo bi obehwe so amawa frɛ no emfa nkwaje obi na nya saa wani be ya wo ya na afa uwie na wo pesa wo go interior deco papa me pa chaw manenye Anas Boy Enterprise POP ceiling wo ye painting wo ye graviato wo ye tiling wo ye windows design wo ginam plasterboard ceiling wo ho wall skimming art design TV wall design acoustic ceiling aluminium works and afa building supervision send am di kan ka kire wo na manenye Anas Boy Enterprise enye no ade a forget it ji ahomai ne di hu nkomo kire wo dofo bi 0246 113 461 0246 113 461 Tagwa herbal mixture ene ne capsules eno a ne ye no mo agina ye na so wo ye be ma apese ye ma mu apiafo so wa bo adwuma pa wo mpem se be ma manenya Tagwa herbal mixture ne capsules ibi waten kan wo form ye de enunu kura won sere enkasa wo ye master ni pe enunu wa won sere wonya master bia waten kan na ate ayira bo modern na je Tagwa ibi ne beboa wo
infections ahodoɔ nyinaa na betu ase make how say ba bi etonro wo benya tago e ba mesha ne capsules bi ato ji ahoma yi 0243228296 Gino hot pepper powder meko Sompa papa Gino dia bedwa so a ehwam me pa che we de enye de ni bia ebon agi abomu mu no enye de age nkwan ni mu bia Gino fo de de enkaboni bia ni akire eye kama wo de ye aduane nso a me pa che enchine nim MSG bia nim yemfa preservative bia nwum eye krogen kama na wo bete se ehyehye ankasa achadie soko promo a me pa che GB Foods pomo ye de aba no ekwoso enye we ne nya nanu de na auto a ye wa bekwan wo se we still wi a ya wie no wo je pomo tomato mix eni Gino pepper and onion no eni Gino jollof mix no na wo hwem se akrade bi hyem afi wo ba bo numbers ni nyina agu phone so de nya se wa star 844 star 99 hash na afi dia wunya ya no wo de asoso wo betimi adi kai SUVB plus me ye board down ho ni nyina microwave yade a wonso betimi adi bie na bibia aye kama me pa cho KFC for se men kai wo se weekend wo de aba be wo mu ana fa ba wo mu wai na chinchinga ne KFC for de ne de peja ede we nya wo de ni bia we no akono eye kama ba bia so wo fa ya se mu ode 50 Ghana cedis pe na se ye twa kebab no mienu ya sa chips no kakra pla yifo yi potato chips ya ha ya sakakra de pincha me amawo na won so hu se wiase no be ma bedi de wan bedi amia Ankora Homes yo Ankora Homes me dofo Ankora Homes de wo se men kan che wo se wanya bibia wa brabo we mu na nye kumasifie kumasedan me enfro ofie wura ye ma mu apiafo wuwu a me enfro osamampa me enkoka se ko ni mo kwase ampanyina wo ba bia se dan kra wansi bie Ankora Homes se men kan che wo se 4 bedroom 3 bedroom 5 bedroom wono wanye ni nyina kama e wo IPT junction so ye boa wudu honom na hunu adan a epacho eye gated community ankasa bibia de danakwa security ginam ensuo 247 kania ginam ne me dekora ne say ye ma 10% of uwie so a ye di solar panel wa tele pa dia wona pampemu ama wumpe we me dofo etie bi ade bio ena wo hwehwe abusuafo ye kwa kodi asem enefi adade ba asem na mini aba betoa yen ye de ye tie ba bi o yen ka bi nhemu se asem mra miti ne me hairstyle yi me kai wo se eye Mickey's locks wa woni mitiri mi ne length egu misisi achi ene Mickey se wo so de ni nyina so me se kashiri na me ho aye fe wa so hwa wa anye mistake kura nti wo locks se me wo pe stylist wo pe se wo ti ase de na wo pe se wo ye ma Mickey's locks o kro from adwe kwanta hwa kro from adwe kwanta wusi adwe kwanta wusi Mickey's locks me pa cha wona na ya star na fa bi to me so we 2026 de enye ntwam eye kama kwana Mickey's locks enhwe no style wo me pa cha manim yin so wunim dada nipa ba ko pe oba Joyce elegant beauty into wusha the eleganting is eleganting and the beauty is beauty in na da ho face a ho feyin chese maye kama aye de elegant beauty wadawroma crow from traffic light no ase wunya dru wonom a odi en kama na nsi early obi de gant beso so na oba Joyce aba beti aye wanim na ho atini aye fe awon fe na te sen me see efiada de efie ha no efiada selection me ba ha nyina ho ofe timinim wasa hye ne sinsu gold wo chese fiada bia so ya primanfo nso ye birthday enti fiada na nkasa akoye da client obeba bia so ye primani a enya agro na te say bacho nyame adom e de radia se brawani mu ena ni mini nkomo na tina se yie kama awia ye de ete anim se agya wo pe kakra ma yen se ne ho aye fei mi sa akwan so yi bacho awia de boko me yese me tu kwan ena me de masem koja agent bi wo dobro o se me yese me tu kwan ba me de masem koja agent bi wo dobro akra aye debi e ka kire mo se agent fo ba twum adi jata abo sa abo jata betie aye yie ya twum adi
na Abraham pa we dey say we di akiri inye case na Abraham pa so be di akiri o si bonimu e no ntie di aka ni nyina me pa cho any say me ko no hokoye registration 5 million eti me ye 5 million ni we no ka chem say country be na mpe na me so on de wo bia no me pe but before say me pe nso me pe company because utu kwa na wo ko ba bia wonnim obi wo ho a wo be kire ti me kan say no say okay ene me mfa sikamra na wo fa start application mami o ka say Dubai me se mempe Qatar me se mempe nti me wa no frame say ene skana ma betua no wo de me tu mu wo fa ayi process ayi nim nti in case wo fa bia ba obefre me amaso ate o ka say wo pe hin ma am kan chen baby a mepe me ka chen so no decide na baby a offer wo bia no ye company bia no mepe Rosen Gem company kura ape eti me one of them say sister ya name pacha sister ya mpacho China ba obeko enam say enem tuatua ye me o si enkobo ye nsa no me kobo ye nsa no nyinala waje visa adwagi bi abo kobo nsa no eno ne say fingerprint biometric afi oje visa adwagi bi di amame adwagi ne say service no oje ye no say papa o say nya papa o minim ebo me passport ni mu eti one of them say balance aka no visa na ba me family ba o charge me 450 million and I'm catching say on to so 450 million 450 million is 45,000 yeah but 45,000 o ko China but na say starting na chassis registration here 500 cedis but oje me 500 dey I to say omu process omu create group bia ya do tum nke say offer wo pen ba wo ba bedem na de watum enti e ba na say offer we ba obetima ka say mepe ebia China ana mepe Dubai ana mepe Kumasi enti you know the addition of me process fee for say do ko to group mu hey process fee ni de oje me 150 million na me tua ye process ni 15,000 yeah enti me tua wie ye no na offer visa ne bae no sister ya fasikan bra na me tua de aka ye de eso enti scam de come na aka say 340 million 340 million. It's 34,000. 34,000. And I'm demanding naka 60 million. Naka 6,000. Yeah, me the ma no agent no. It's me wa me ko pay bosia e de buy. It's me ko pay bosia de buy no me asem de command one of friend say style. Bro na no won komo e na me koy. It's me koy asem o kan say no. Ade na wo ya mai no China de no. Nkofo na twiye di. Wa mo na wonim China ni bia atwomodie pacho adawro ma wone hefo ne atwomodie me pacho ende menim yo to wase wo matwe ne di na so matwe di dia ene ye be ne de nti wo kan ho me swin because me de me wura hyem say de am ko pepa adi ma behwe me ma because me ache me yam koma abo sika no say me de be yade say bia menya ba bia si na menya bia behwe me ma say wo so mo nti wo mo say da ache me ba abrewa bia me ma no so benya bia de ahwe me na me yes am achire me kom sa me de aboa no ti me kwanya 60 million no na me se me de bre no frame se memra ti me kwanya no papa frame o man ka sem ni straight se bia ya mo anko to papa ne ye no se me nko Dubai na ba bia ye yes satan we tu ya 34,000 dada ya wakope ho 6,000 kra po nto frame se memra de nse sika ne no ye den o beje se na asem foforo na ye den asa be si achi ne sen se China no ye nyanko na problem bi abem nkofo na ono de si wo mu so no wo mu na twine di nti ane kura de wan ka straight anche nti wo papa frame no de metena se na papa ne se wo ba se de ba bia ne ha nti wo be kwa yenye Dubai emaw ya sha se egube nam se ha kro we de utim ne efro na edika egube de ya na kire se wo hunu se ayeden nam se Dubai de mempe ene o se kata nam se kata mempe ene o se abrabo de osika ne kuta onisha nti abrabo de start no Dubai nam se Dubai de ba bia memanyina duro no mentimi nko Dubai because Dubai no mo de age ene eko ti me kan se na ge na yes ene o mo ye kata amame ene kura Dubai no kura che mbagitum se meye ene o de me fa process bi m se menye rehearsals me nsua de bi na rehearsals for the enyom to ana e bia company adwuma na me koye no ma ye bi 4 years nti menim experience wo nti ya tro se kosua ya ma book
my book. One quay you back kukusu yama book or kenkai better recording to my phone so. No, they might be numbers picture to send phone send me phone so. I'm so okay. Ya me person master me identity. Rebecca se me bia Mr. You. No see Dubai na msemate. Afede wo ye Dubai na so ma me a. Makọ ho ade sua nyina me da me na o. Mete ho en. Sua kwotro nso hwe. Sua exam. Fede mo ha ma hwe anim. Yemfrɛ me. Ɛna me kɔ hɔ nom. Ɛna sister ye Dubai na anye yi o. Enti me kɔ me sister we be se kɔ. Ansa na wo kɔ. Oh, it be 1 month. Enti me fa se scan kɔ next 2 months. So next month na 1 year. Enti me ba o 34,000 na no atua. No nya the sales ne ka ho. Me pa cha ndie me kɔ ye no mo de to manim say yi no na hyɛ bag enti me yi ama no. Enti satam so kwa visa ne ba na me kɔ masɔre. E wa ajagoreja ho. Enti me kɔ ye no. Ɛna ɔka cha. Bi kɔ ajagoreja ba ne ho. Me pa cha. Ɛna papa ba ha wo hu. Me hu no me sie no. Ye, usie no ba. Na ni asem we do ɔte de a. Wo no anha mankia ampesi wo nkɔ abedi da asɛ ba ko as punishment. Enti me de kwato nanim na ɔka cha me say menye visa you know my passport no my e ma won hwe. Ti me frɛ girl na ka cha say me sofo say menye passport no man nso ɔka cha me say e wo brother yi ma ho. Enti je say me tua 60 million na aka no. Aso so ansa no the passport na dey ama me. Enti me hwe anim a na ma na me so okay. Na me nkɔpɛ bose me nkɔpɛ bi na me nya bi. Ti me koya na ɔka cha me say na passport so wo mo ho. E wo mo ho. Da wo kɔgye. Me kɔgye. Na brother yi ma no na ɔyɛ connection no. Me pa cha on de me nimu. Ti na ni brother yi ma no we. Me pa cha me nimu ne baby. Enti wo kɔ brother yi ma ho ne kɔgye. Aha, ono me metua the balance 60 million nso so. And the passport or the mako brother imam makwaje me passport. And I'm see you. Enti me tua wie ye no, me koya no ka che me say se nkofo na twa omadi. Enti sa na tie de a ene menye kata. Ene kwa Dubai de ne ba na che na ofrem say menye kata no. Na me bese ko mi sister. Start na China. Na China. Ene ehwiri si Dubai. Na ye call back and forth ye be hwiri si kata. Enti enche do be kwen. Pa cho nde. Say de to bo ye free o. Enti na me de abeda mo no. Enti me do me free e krom be do Katie na onya akọ na me peke. Ene o sister ya. Kata abo obi ekọ nti bra be ko bi na me se da bi. Enkofo mu pa ade bi ama me sika no. Ashim. Ene me ye nti bra na odi manim na ode me kọ wo mo no. Okacha me se ma menya na aza na me se da bi. So pese wasem ye da ba bi de o meka se ye bia no na waye. Ene atare ahyem yam de free e krom ba nyina. Me di kambu bi hye na ene me twitwa picture me de send no so ye editing. Na ode asende wo mu. Me di nyina ma wo mu no mo ye afa de o mo ye no mo se ne sa na tie de a me nko scan o mo de wo fa letter e bai na me ko ye print me ko printing ye na me de send okunu no wakata ba no so ni kun wakata ti me send ma ni wie no se ne o forward ama office for no e wakata ho no mo ma visa no na me semate nti ma hwe ani mo a mada na case na ntokwa no mo ntokwa no e be shame me frɛ no se ntokwa me frɛ no se ntokwa me frɛ no se ntokwa no se e de ya ntokwa na be de e be twem ya de ntokwa no mo ko na kata ho yiramfo no nti oka kata za ata no ma so ntokwa ni e na ase obeko na ma kra na chi kra nsa na eba yo nti oka na me se meye e na mo wa no sa from sister ya kokko scan o passport no ko scan e wo cafe na fabra na me smart am ko scan na me de bae me de sande me ko ya o ka che me say we de ani na ho na mafaka na makwa ha we tue scan na wo ye exercise na makwa o se ani na ho sa dan so na ye sala time no chiwiafo no eguo no aha ntina wo ma mo ye adwuma no bia obi ama holiday no ti mi chine pa na ka che nsa fede mabre mananti amnya bi no so ko be fa ne sa no na onim so be fa ne sa no ama wo twa kuro nhia na o se wate nti ya na me nkofie na de besi bia no obe frame o confirm free wo mo ha de besi bia o frame smart na mkofie madam ma hwa ni ma hwa obi an kan renche na bla na nam no so am copy office wa ka chom say ene o mo ko office wo e wo kata o be ma no wo de da obeti matress ya ko office wo na won ko check hwe na bia na bibi wo ho nti wo ko office wo asem kan ne say be ma ne ba no de mo aye ba asem kan say me age no manyini ntimi ntu kwai o say me anti o sim age na me wo no manyini wanyini say obekọ kata aha nti o ntimi mfa visa no nya den na wedding fee say but of 40
when you say mintu kwai na kata ono mo ye adwuma ba yi e pa cho menimu adawroma na wan musan say adwuma ba na ode wo kwaye nti a wanyini ebia no kotena bibia na so mo mbabo no kura 40 years for ya tete so in 21 and 20 enti oba ni so wie ya oba na se mo ka chem say sister ya akura wo so enti na yele ni ska chem say me so uti we enti ne amfa wesa na ama ba wo kona say ya na wote say ya ebi meka ya me so chen we ebi meka eni ame de mi ntu kwan da play be fam ya je Lufthansa play me say de ya mfame e ma enti enu amekọ ho Thursday no ya wada no na mekọ na me se ne kofui omo ya de manimu atwetwe fom meme ya ba pa asase ya na me ma ne mfa manimu atwetwe fom ene mekọ akobo ne dua na me to me kosua ena ya dey me to me kosua na me to me snap efi ha no so me te akra anti me ba ha na me se ne me to kosua ne snap na me de share bag ma no ano ne kuma akra na me de ko na me pay 2 days eje ma ho me na me de ko office o ya wada no na me ka cho mu se ene maba so wan fa me sika ma me duabo no me de ji wo mu because me ntimi nya adwuma nkire me yam kom se me koye adwuma abra me ma na mo me fa me sika nya de eni se na me se ntimi wo fie me nya adwuma cause ade ne ba bia me ton me ne makra me koto me de hokoma me wo kwa ho me de ma wobi agi sika kakra se nso me ntimi nya dai enkoji me ne ma me so me ntimi nkwa achi me ntimi wo fie to mo ka chem se me ntwen o mu disika me am se da bia twentwen afini ebe na mo disika blam ntimi nya adwuma akopem se mehwe me ba wo de snap ni kosua nko mo se twen na nkoto wo mu ntimi koto wo mu nkra na kora na mka to mo se o mu mfa nkra ne ma adwum ayi sister no se na ma ne ye dai eni no frɛ gɛ ne papa to frɛ gɛ ne papa na gɛ ne wone ne kasa no e katen ma anti asam kro ɛna me no mu kasa so anti kwansame ba na gɛ ne ma me frɛ me sɛ ma ba o sɛ me bobodua na opa me kyɛw me mfa nkyɛ ne ska mo de beba ɛna me se dua ne de asɛm no wo me wofa anim me wofa ne diska ne de e ma me nti so mo frɛ me wofa na mo fa te ase de a me ni problem so mo frɛ me wofa na mo fa ante ase de dua ne de me ne mo fa ye bebo kia ne ken nti ahya se me frɛ o mo ka kyɛw me se me ya anto ani e frɛ anto ku antoa me wofa ne da ne dua wa antoa hemfie but o mo ba hɔ a me wofa di no o mu hu ti me ya me ka kyɛw me se me wofa e frɛ ne ko wuo eja ko wuo ti eja ko wuo nso no dua bɔ no ye dai wo ye hu adwuma uti owuo na akra nso a obi aso penkwa na owuo so yi de ene na ya ma yensa so eti me du kwa so anche na bra na ya me kosi no so no ka so ma send me 5,000 50 million say e ka o mo de o ye say 340 million and o mo send 30 million ma me last be ba man ka so de che me ye se menye na be man so de che me ti bra na enam no so nkopi ka se menje said de be ya 30 million e be ya dance ni duabo ni ntra eno kwa de ma me na duane mai nti e che aduane ko ye no mo send 50 million be ka ho nti na chire no na mo sa send 50 million but mo send nso mo man frɛ me anka nche me say ya send sika bi ayde e ma nti o de ka na wo neka me hu message no ba ma anko ho Ghana ni bia de quick loan me hu message no ma anko ho because me ni pa kora wa send sika na ayde abre me na nse mo me wo ha na madam fu bi wo Italy ono kwa me nim no me fa nse na me nim no eno wo send sika mo bi le be si me phone so ono kwa se 3 million na nko send ya mani sister so mfa nko adi bi man enti be si me so na ofre me ka cheme so send sika ayde abesi me so na me say no kure me check e no kure eno wo say ne sister fa na ebia na nyankopon say me mfa sika ma anyere ento aduane ne bia na oni sika nti abesi so de na efa eno wo de che me nti ama me ne bra no abaye free nti madwen ya me say de we na aba no me nkwa ho bia na obi de ena abesi so me hwese nipa kro no wo be frɛ ansa na makɔ ho nti wo amfrɛ me akɔpem nnura ena wo ka che me say nana frɛ no oni ndi ngoma ka che so send me 100 million ena me say wo send wo bo mama ne wo ka che me say wo frɛ me amemfa ena me ka che say me ma ba office ho me tutu me na afa ka ba me frɛ be 100 wo amfa na me na memfa wo call no nti ya kasa na nana ka say ne ebo tam say ya wo mu mfrɛ no to minim so wo ma frɛ say senti ana pe na bra bi frɛ me say wo say wa frɛ wo de me ba ha say no wo ne wo makasa ama bibi ato atwa ama na to atwa ne sen ana me say entwai but nana ka so wo mfrɛ wo so far no ska sen no mo de asende o me pa cho 130 ti aka sen 201 210 210 na Abraham panani omu edili ma wo e pa cho da roma ene wa boa wo
Medas. Nana yedase. Nyamisha medas. Tinana fa update ya ho mbo me ansa ne ato aso. Di woni omoka e kan ne san ye bi ba ye magical. Nana ya. Me frɛ awura no. Ema wo fine. Sene se awura wo frɛ no kra na omfa. Omfa ne nya hwe. Omfa ne nya hwe wo se ma juice ka di. Se sa wo magidi ankwase asem si ya. Omfa ne nya hwe. Ti me frɛ na se maame. Me nim usu nime. Ba se wadwuma nya basenti no. Betu awura sika ma no. Enkomo ni mi die nyina se. Ba besia na agi ni sika. Oba. Na oba no susu ni police ni bi. We dey le desire. Krom ha police fo no bi se bi susu ye connection ni bi. Oba no nkomo ni mi di ye na meken. Woni police ni bi susu ene ye adwuma no. Ye ono wo Ghana ha. Se kofo dua na police ni no wo chief inspector. Yo. Ye ono na ye sa connection no. Ande ko aburu chire ho. Sa Dubai ne kata wan no. Na sa sika no. Akwa di papa ne ho. Anam say no. Awura wonim papa no. No kwasem. Eye wo an wonim. Se mo de akokoto, se mo fa nkokoto, awura yi enye ni sika. Na ya twe di no onim cha. O se anam say nye ni sika na de akokoto no. Di mesrew. Hwe se awura ne se be ka ni sika. Ansa na de ache. Ne botre ya meko mepon na magimu aye me amemfre ne mehwe so no abefre me. Ebesi sabre ya me no kasai. Onfrey na e wo se ye frɛ ne de ne to so no nka ne nsɛm na no pɛ so ka no enkyere ewura ne ye frɛ ne sɛn Pacho Celestio said Celesti ana Stella na wo obi a waje usika onim ne din na wo ye ne Celesti Stella Donko na aje usika atwe wadi o yonko ba otue yi na so otue yi na odi ahye wani na odi bra me kire kom yo o say fasting abusuafo ensama ye tie no ema honam ya papa ni nyina metre wo say obebo modern pe Father Martin Seba me shanom metie nyina me kwanchi ya me ya because asem no ano o hye enti me pa cha hotutu a no Father Martin Seba me sha me pa cha stroke anum bi me pa cha onsa no na ye otitriti bo modern anum bi pressure diabetes ya de akwankro bo modern anum bi Roman Father Drew Father Martin Seba me sha eno no bo modern na je wo de ba bi eto nro ko ho Jia humaitew na ntempa eni ye hwimom 0247919122 0247919122 21st clinic abia de bia eri etim de etie me pa chaw yade bia tete wo bia fadan 21st clinic na siateka mu abasobode ne de the whole world ye ne age akenten so oba bia ye oye bia mfa ni agrobra ne be ye o massage amena tu ayira ye wo lab we de be hwe moja mu ehunu ade cropot ye tete wo bomodian na bre na machine nwanwaso aye won so de yade na hyehin kro be ye pie ye wo kumase ye hwan overseas Sompa wo ye soro ho bo ase council quarters enkran ye wo dome market sunwane nkran satachima ye wo ho bomodian na gi ahoma yi na ene 21st clinic eni nkomo 0249 311 311 0249 311 311 RSYD no VG Studios medofo enena mafo niam e de camera si ye nyina no wa momodin ankwa RSYD no VG Studios ya wodi ene embedi mu enye original saa wutwa sini brane amwa wo ye photographer Brian wow upese wuyi mfonyi papa ye da hwa effect no eye kama RSYD no VG Studio se men kan kire podcasting any skit ni nyina ye ho adwuma abo ama na ye kama enkran ye wo malama base offers Kokroko Street ji ahomai 0574715778 0574715778 OCP Ghana Limited sambre akurafo nyina ye adwuma me pa cha okua ni fertilizer papa e be ma wo niam atimi aso doso de eye OCP Ghana Limited ye OCP 1515 ye OCP 102010 ni nyina no me pa cha ye niam antete wo ho ye ho fertilizer wo kokoo ye wo bi de niam a ye shefom bo shefom se bayire no mo a ni nyina ye fertilizer ye de beboa OCP de ye se fertilizer papa Royal King Cracker asembi wa wutie wie etimi ja ukom entimpacha o mete kom na ho do ntimididi enyeye
ti wa wo hwe me ekom bi tete wa Royal King Cracker eno ni biscuit ye ti apo na ede na mankwa emma diabetes bia metakrew na emom ebedwodwo wo kom no ano baabi aton ne ama bia yedie bia bowura ho se ma Royal King Cracker awia yi na wibi me pa achaw dwatonde yi de FDA4 wono mo age atum se eye me se champon they say de awie ne de ji ahwe duabo ken so na one na Abraham panyina because say ya mane nya baako e wo se ye pe kro we mo makwadri duabo ho age ho abasobode ma mo ye miensa ne ya hyada de o makwantoa ho we de enkoda ne dua because mahunu said de nipa hwehwa eno no nipa mpe no kore o de nadwene besisi obebu wo ho niama kakra wanya wisika kakra wasam fifire nya no o de nadwene be defe wa na waje na wa ye mobo no de ote wo no wo sere meza jampon pe bi ka kire yen nana ya wo say Ghana ha say no aho kire no ya abane enkofu bi enya adwenkasie ena o mata dem no mo pe eneme bi disease yeni ena ya calculate unim na niama na Abraham panka kire we elu presi table so ase etu ani ne de Ghana flag krobia flag esi table ni so bi anya travel and tour na yakoje office ne ya de kama na be ya ebe attractive e de esi so abom na wo mu ni ba bia o mu di obia eko sika na wo pe age free enipa ho it all depends number of months ya ebedie ni wo se nya efofo na ya ade ba kwa mbese me kan se de bia e close affiliation so wo be say 300 million pa ekwawo ewo Ghana ha say so ye dwadini wani e den bibia ni ho aya ntimi nye na ya ni obia ni tukwa ye bibia ni ho aya ntimi nye me se champon bibia ni wo bia e wo ne ya wada ntimi nye eni ade kro no minim gibia ekunipa. Hello, good afternoon your friends. Good afternoon. Oba pasela ma han. Yeah no. Me no popa net say. Yes adumo na so Ewrade adom mekurekura yemu a na wia yi manti asem panti asem de na am se asem se na enye de die. Why oba na msuma ye oba ma men from fanto wanim ye mi se bi kura na nte saa. Me don popa me nua ya aba betena ha se emre bi etwe am agya akwantu ono ahwe Ghana abrabo ya akwantu se ne nasefo obi di wo ho adanse pade kire ne se won fa ne sika kuma bi a wanya fa mesha wonsa na obetimi aboa na makwantu ono so atimi atubi no kwasem obama mo hihye bibia kama de ne magu akwan mu achese ni daso no a wo no ewo soro afedie minwa stella wahwe animu a afedie ehyiase China fo anye no China fo apam no afedie wie ya yenko Dubai fo nso akwo ni konsa afedie yenko kata fo se yato yaprum ye to bomb afedie wo se sania wasi anyini no wo tukwan ye nyeye afedie ne kese no waye oversize okwa ayenye no plane pradi Lufthansa ne befa no ma me wada woro ma se ya no wakeka no o enam se dabi ho ma men fra na me misa obi kura na ente saa wada woro ma se mi mu nchiremu ene sen but me wan make ka say me pa cha ya fra me na Yaa Serwaa me wo Sompa TV Kumase but say me pa cha ya fra me na Yaa Serwaa me wo Sompa TV Kumase. Oh okay some no dey abetu oni mi na mi sa asem no akopia asem di bia yegusu kan asem no our court Supreme Court ye di asem no akọhwa ye kan ho asem ewo ho ti no mesre kakra se nhihye ya me so ye di ma me se mi ndi so no se asem na be pie wo ho no ye ba cho asem ne ko court da ben the patcho last two na 27 fee and a 16 days but paper for holidays need to know yeah they are June 4th me ba mo de court no mutimi de court nkrata de bra ba ye say they say asam ne court ntie nyina ye nhia court me patcho me de nkrata nyina kire ni say me kwa na o de nkrata ne ma wo me ba cho wada roma on fa krata bia mreme na me wo fie
I'm phone so why? Miss Anna no WhatsApp. Every day bibia. Eba cho wonyina so na me nsem. Menuaba tie. Court contractor eba ne se ne de fa phone so de koma obi. Babaze. Me pa wo cha court contractor eba ne se ne de fa phone so ma obi wada woroma. Me pa cho no ena me ye case no. Ena osi e ko serve o letter na bi o mo de akoma mo. Ama me ya me nkrofo mu wo nsem ni no. Me di obi e din na akire obi a se. Me pa cha o tie. Won se ye nyina no asem bi aba ena menteme ho ase bi wom ne ye kokoto a. Ni se enkrata ni bi be fa phone so me phone se mete ye ne manya alert se asem wa me nchamuwa o kuma se me nkan me nchamuwa a mintumi se me kokuma se de court papa akwa no ntimi retani odna de ana bia ade be nti na asem no se sikatua de nke ni se court e ba ne se na menua ba se la asem na fe de akodu court adwuma no anya me nkoa ya ni panyi bi na ye adwuma no e na asem akwa ho enti ena de ye pem ye nya de ye kotua akwa ye pem no panyi ba na edi kan mo ne ye adwuma wada woroma o ye police ni ti na me se asem no court menua ba se la hwe ye nwa de bi sese ya otie sabi oyo ba se wa ye ba tan owo nkola wo hwe for so long Monsieur, ejuma na nemi kuma embassy asem. Me pa cha wo na wo discount e bre wo. Ya de bre me di kwa ya dia ma me tie ni. Stella. Me pa tie. This are the big kuma na this big. Tie. Oni wo nua ba e na ya de minim se ono na ye ketwa ana ono na ye ketwa na ya de. Na so nsem abamu ne nasefo. You think say e fair. Say oni nyina sa akokọ to amanti me invite ni over. Modi afafo akoma no abra asem na ye sika asem a wo je ni sika dia akobra. Sister Stella. Merci. Visa boni bukum. Ye plan ye no ene na ye nsaka ye but omo ji visa boni bukum but ya de unfonyi to TV so na wiase nyina hu a ebe ya wode edwuma na yina me kwani na akufo ni na tell say de dia asema kodinu mama ni sika ni bikura mama ni 13,000 won out of saying out of 34,000 mama ni 15 ya na mtane na 10,000 ebi ni phone so mama tell me say dia kano and before your come ma you know say say me ko me ni plan na ye adwuma say na asem neti a adenti na faide menua ba akodru court because me so say oye ni pa ko tani sika ni ko sika omudeso omu ni pa bebre ni sika kuku Stella say problem a wo wanya no na mete ha me susu say wadwuma na ya ye threat ama Ghana fo nyina anti ye de flyer no eto so na obi ahunu say wadwuma ye threat ya sister ebe ya wode me your bad time say wo ebe ya wode me see you apply adie eba all right but you no apply ye me who are you me visa the book ni ma me na sister me to kan me na say all fine enya ntu akwan be so na ebe fa ebe gini sika aka de na me show juma na me nkwan na me ye me show me obi na ye juma no me wa family proper ye disika no only nkwan na me ye juma no samu asala na chese ne nsenya nkan sa na kire je court sem no a wo ka say ye court no je wo wi ansa na ne sika ne sa aka sa na o next 2 weeks ya next oso ono de want me ntwan dua no bebo maame count with mu kwachire no ntimi dua no bebo Stella sister Stella yes mia se me din ka ma wo ne miensa ena enum ensia nson se maka cho se meme ya obia de beche wa meme ya bai me fam sika nche o me kan kire o
Say the make us say you buona ubumia wo de meka enka wo send this kan kwa ka baba mama ne say sister me send one 10 series ato phone so me me on pese boni bia beto a sala me de memfa ma asem nche se me din ka ka cho se me fantoa na anto be hwe me no be ya dansefo memfa ma nche etina me de aba ankofo na me fo me de aba family ka gu me nsam sala pe na atima family ka gu me nsam because mo da so ye adwuma mo osika ayi na mo sande bra me sika da so wo wo ko pe enti mo so ko pe wo bo sia na family and na me sika Sala, me maka cho se me ya ba me nya ni papa. Sala mama na e kasa. Sala mama na e kasa no. Sala mama na e kasa no. Na u ba ha ba u be jina office kuta snap ni ko hia. Se u be bodua. Ena me fia wo no kasa se. Asamo no me mama bo mama ni enti bia ye be hwe na wo sa kan sika. Enti da wo be snap ni ko hia be wo na me fia wo. Me no kasa e. Abi ti pe ena me ma ni me be wo dia ko pe 100 million bi tu me ma wo. Enti se me so me oba tan. Wo shi tu nkwala. Wo yo oba tan. Me so me ba no adwuma sem ye bibia etumi si. Na dia body e emfa hwe mre ye. Na kwana wo be papira. Unsabe ka sika ni le hia. Enti ya ma 100 million kwa encheye. Enti zati. Ya bupire. Odiskan bo na se. Ya bi sene no oje ni 50 million. Zala me ga no se no be. Na ma me se na wo kasa ye ma 100 million encheye no. Me pa obisi ka bedi wa. Wona wo de ne ka no uni right bia so be na so pese wo say nipa ne sika wo yes sene da me pa cho bisa ma me say case ni ba ne ba na timi abona ma me na mane ma me na otimi afrem phone so kwapem ya wada me ko ho no oba no oba wa mane da pa no ko no kaka no de ba ye wa fa mebu kaka eya me ba mame eji mame ti ya ya kan pe nta ya e mame ebi abo wo ni mo no nzai ebi abo no enwa ebi abo no enwa na nko wan pibu ka no nko boni dua wa ebe si ya ba bi chi ko di sika de tu ile ni pa ko ta ma o lo ma enti ya fi wo ya di aju da ti o bi sa wo su wa wo to aso ni ba se ti mo mo wa ya ba wo kan na mwa ati Antoine ni ni no bi si klasi Antoine ni si mate yenshiro yenima ya ku na me kama sem won se asama ba e wo so ko bi ka che o ba no ewi o che o ba ba che se ena dia ko no emfa hwe ma wodi obi ka for so long nipa na hwe wani waka che o se eyo owo bosia na wakwa akobo enti wo wani ka no ti wenyi na leta o ka che nipa ne se ena dia wanya na be so o kire se akwantu osem akodi obi wo nipa no sa o ye ta nipa no nya no ma me se no kwani ji se wo sane o ye visa mo obi a wantuatu a wo be da ye sisa ya enu nti no no ba o time na visa bo bu na visa bo bu agent wa utimi ko je visa ma me enti se ye be na den wada se dia ye da ye ni se ya man 100 ya man 130 aka 210 o man e bonto ne yam da ben na ne sabeka o si da ben na won sabeka yes on the 4th ne fi 4th ne ba on the 4th on the 5th no mo beti yanka why 5th June of day June 5th June ya kokot ne ba 4th na to ne brade ma brade ase eno ne shada mfa sister yi ho emphasis na we know it's wa nya masem nya sa eno na yes enka enkobone sa ye fi a ye boa se enkobone sa na enso so eya akoye se senia mami ye si na adwene po no anhwe a no wakwa akodi awu
Anything you have. Oh, you know, do show me be, do DB, do wow, on Macase A, do a bishop. Maybe you are not. Ujila yesa 2 million yesa na obi kada wa yesa wa obi kada mama wa uko na ba ya abo to koya ba o si visa wo ti ma wo no nye no na no wo se na utumi nkwenta ma wo nko no kobre o si baby o ko ya ti ma ni ba ni sister ya menko na mi sana mi pema no no je mi mama mi di nukura ma mi sister ya menko mi sana mi apply here now abadie mi chesi kama na abadie na so ko ko bre mi na mame madam utie me ni tie se nipa onu nua ya de na wo ka no kracha na yeso ye nipa bone ni enu a me ame frɛ wo ene wo kasai se ebo me pacho tie mi wie me kase bo me pacho tie mi wie mame e me kase botre a mon frɛ me me kase botre a mon frɛ me mame tie mi wie die ni e o kasa bebre me nyu fisu no nkwan de opeso ye ye no kasa ma on beso be tie ne sei na abra ni fisu ya pon case no mame me ne o kasa o ka kire me sei ebo me ka kire o se 3 frɛ me na emuaye bi ehom bi afama na me va ma awurai on se me ankasa me de me telephone afrɛ wa no pai awie ma frɛ wa onfa ye di nu number frɛ wo de wafa me si me the numbers me enu afrɛ wo ene awie ye one picking ba kokora ye ma chief producer the number frɛ on so wafa on se ye kan nipa bi ntiase se duabo a ye kan wansem no entwemo san ne ma bi titise na ma nipa bi ontimi so na komam no akwa bia no kola no kwani na oh anya ma bi o ye ka kire wo mami ono ni sika nkodi police ni bia ho ene nkodi agent bia ho agent sika na nkodi ne ho eye ho Stella Santi o ho na sika ya ba bedi etu wonti meka nche ne se onko ba bi ene nkonkodi ukoko to akodi sika dia asema yen support zo mo bia beta dia wo ye no upe obilita teta fu bia ne na mechi wo se nem last munya sane ma basa no mu ko fifa table bi si office bi nam dia lu prekitua bi asi so ani ya bia yi travel and talk kwasi asam nko a wo dia so wantia sika no ne ekosi aduada obukọ ko bo odua no oboso a o mo so do meda ase no wa wo kate no eba ne san so a ye ni ho eba ne sa ye ni hobi because asam de eba ni paneka wa be fam wa dance fo ama yen ya ye mu dance fo se na asem ni titie ye tie nkomo ne nsusu bia ye tie nkomo ne nsusu bia ye hunu se nkomo ni mu no kwasem mo de neka e na wo sere se mo fa ni sika anya den e ma na fe de wo be kire terms and conditions say ya ma 100 million che na ma ni sika wo ho Mr. Champion fa wom na bra mrem ni enko maami ya keje se eye abushe business wuti mu se papa maami ni ma business and no more friends a syndicate and no people go for sister di sika bomu no de ebrewo at least ochiano e bi kwa 2 installment kwa wo person ochia adentina wo person one to the boss na ochiano enkajiri one kajiri maami no asema ya wo kan de emfa so enu ntino so one fa sika ya ma within that short time 1 year atwam sister ko e bibia e yo no ni gegreje ye de ya afemu de ene no eka o se won tire se me sama be de ene nase yo e da sipi na abrampa nana ya asem ne de mse musuafo ane nana ya me se meto ade a mempa yen kwase asem yo eno no me meka che nipa bebre se wo ye obi ade ahwene yie ne nipa nsuro nyame o so oni nyame e se me de agya nyame no e maako obefre obebo odua awon ade bi wo ne ye ka muntie mitio kasa me pacho ma sister na so nti se sika no ewo mu se ohia e de koya ade ye no kore oyo ba tan se de ameso yo ba tan no onyi di abo asem ni film na no ye mfa nka asem na mmom yakopon ya adoma fi on the 5th akopim on the 10th
ye be hu di aye be ye ho why how many weeks to see is net time for ayekan I be check my how many weeks momo ayen why obi o wa ha bia check 3 weeks 3 weeks e ma miemu wa why ye be hu se di aye be kana fa mame me pa cha o u betimi aboa ama ya so asem ya no in 2 weeks a ye be som na mom se muntumi a ye be hia se munyina mbebo anan aba na obi a abeka no asem ebi a wani hunu no na onyo nso ani hunu wa antiase ye be ye adwuma either than that no ye yete a ye convince ne say bia body ese bi e ma ye ne ewu nipa ba wiase awo no ya wo be wa ma ba nyini no wa bre enti wonya abotre na nso nkomo a mo ne ye ebo ne court sem no ono e wa ma no awori ye no film odi ye yi go bi se so wan fa ma court nto de ye ne court fo na enya wo no de o ma ne koma nto ne ye fi se sister ya na nkata na me de respect ma no e da na wo no oni me make kasa na me gi phone na me ne kasa ye wi ase de wo ye bibi na obi be mu pe ni me sumi ni mo woni ni o no so ni baba ya me so me ye wati ma se na me no kasa phone so say ma kuma nto yem na sika no me hwe ma me ma no e di sika na brew ese wutie ma adichi ye even krampo me ye pe nam sika bi da baby se dia sita ye yemfa ma sita no so fa bi enso na e kuma mu kakra ma me friend sita wo phone so sa wan piki na adichi pe na me ma me baby ye di sika na me say asane mano na enkobu mo no ye di ka say ni 50 ni say ni 50 ye friend impo bona manie say oh ya say ni 100 million to won share ma o sha adwumbo ni we ye tiriman ke ye be yesa si ye fa ni ska preni ya si ye fo ye ndi obi sika ye adwuma na nye mfa so na di me manu what it sabi oni ni mo no mami sani ana kukutu asoro in 2 weeks mo betimi aboa de ni sika ama no ana o de 2 weeks o de ya ti yankupo ya ma 2 weeks date mami why yo na to ni date my na sister no yemfa nkrokro no na won so 2 weeks ama owo ho kwan se bia kro kwa akobo no na chema 6 June ana na 6 June wala roma ye be hwe why ma tishisi madam say nenem oyo batai onyi diabom fi na brabom na muano ebi asiri nim de otena so be kwa ko dia nim na da chi baby so ebe kwa ko tom otena bi me nim se mi be da to wa brabom otena so nim ni awo ba be kwa ko to bi abrabom enti so wo di asem cha wo mfa hwenche ye eye da cha wo nto ato aso kan san ka me oba 6 June and then 100 million. Man, I told my 6 June now. What can you bear any why? Yeah, that's it. Mammy, who will be a chat one up as I can. 2 weeks, I'm ma. What do you afraid? You better than any pammy. I can Abraham Pound. The pammy and Sabiabo. Upe to call the Salambra. A patrol 100 and almost almost Sunday. Only the Umia, my cousin Cobobiano. Almost Sunday, and say, Semina short, almost send on my mamma knew. Ntom se me kwa no eto mo sende se be ya o mama me bi eti se be ya me bodua na e benya me eni ntom sende iska no na me so ka me bua yim so mo de me kan me tua bi o mama me bi ba bi wo hokra wo faka akwa wo kire nipa na wo kasika kra ye gie a ye giska na ye wie ba bi wo ho a wo giska na hwemfa ho bi na gusua na ye beta se mu nipa te se de aye fom anwa mo wo plate so no enti di o ma dwene ye o mo saa no nya saa na tie 6 June no mo kana ma wuni mama mere no mebo ye ma wo mo Antoine mebo bibi anya kama aha ye ma eso nipa so e wa ye ni adaje kura a ye de be so nipa so ai enti no abusuafo na se de aye no se brebe mu a da binya brebe ma 5 minutes mema won so wa ba be kire wa dwene ewa asemi ba asa now no yenhwe ene ya dofo no mo mu di o ma woda ne yenya ne tew da dia na nka ne yedundumi ye ene asem enya ema yenya kasa yi eba kasa
So Begina has a YSTV. Kamija Kasa. Somewhere see. Nabusia somewhere see in say you Balinda Jamera. Yeah, or yet traffic officer waha. Inti ahanom no ye chili ayaji ye ni scan baby e fa no. On e fa ne se. Say o mi timi kura tu kwan kura kwahye Lancaster mu ba. Enzo onye bi da. Ye na ba. Onye bi da. Enwro ne sa. Enwro han. Enwro ne sa. Oba ye no gina na an. Ye de ne de bre no wo de ne bae. Anka oba de mu kuma bi na nam hyehye ho. Ye de awie ne yeso ya pa bibia ma wo. Wotu akofa China fo nwi bi ahye abetena se ne de ne. Mon ka kire no onya ne to no ngofa sika mi nkodi oba e wonfa obi ampie da mon ka kire Linda no onya ne to no ko enwi ahye ne China fo nwi anu ahye a wote wo ye managers na wo ka onfa obi ampie wo fi ada enti enwi aba Linda Ewrade nhyira wo papa mon frere Linda no meti onfa obi ampie da onso anu ntoni nsupa ne hu so no wabra boso na bibia enkwa from say ewiase na ayete ya hanyina no wona nsupa ne hu so na wunyini from ayeso ye nso baize wa kese die waye sweet yankasa enti managers Ewrade nhyira wo wa kese onye wo kese na nhyira no ebi nkoso anso ye nso jeans na she ne top and down aba na kania na ewa ha no maso ne preko Dr. Amuzu ene eye World Amuzu Day Penny's doctor the Penny's doctor doctor yade bia atiti obi no wa no aduro me pa chew eye Dr. Amuzu Dr. Amuzu eye number 1 Penny's doctor the Penny's doctor owo yirimedro downsem doctor owo be matentene aduro na ogro ho minyama ye World Amuzu Day me see and no be check a Penny's doctor ho aduro was it ekoyo so doctor answer da enya nanim doctor oduro bibie wodidi maye nyina ye bidie Dr. Amuzu Ewrade nhyiraw na we me ne wan kasa wunua me ne wan kasa wo ba Mr. Michael Otia Babio champion ene yaka bomu ene sompa nyina ya wehye Dr. Amuzu happy birthday abaya afese na doctor wa ye dura obi jijemi anan so hwe bi ba me so a betini abo amayira na wa yira ko ha ko si Canada na ya me mfa connection me na ya na Penny's ne twi ye de wadam eliabo lesrawo ona se minnim mona mote brofo na mbiza se Penny's bisa na mama ya Ewrade ensha na adampa na ebise o doctor me minnim Penny's ni twi se onya ba o baba me de me ntesa nchiremu enti na ese eno no Dr. Amuzu Penny's doctor Ewrade ensha dudu nyina da wase na ese kotie doctor manka bi yo yenua be ma Kennedy Buache ya on na director ewo Kennedy Digital Satellite ono nso so edi na woda nne director na wudi wa woda nyame nhirawo Sompa Nkomo na ya wehye happy birthday yi ye ne wadofofo nyina yesi Ewrade nya okese wontra washim na afesese ebechen se ne etie eneyi happy birthday to Obapa Christy ba na hwe ni simu gira na ese ye maame Obapa Christy and photocopy pepe ne sister yi yenua ba ya we show happy birthday pa na odi for kwabna ene ma ya so te ya yenso ye de yentem abone die ma ya we show yi Obapa nyame nhira wonya okese omie bia pono bia bi mfanto wanim afese na oso wanyini aye kokuroko ye daase abusuafo ebre na nya ye be ye ba ahoma ne so na wo afutuo bi de mama ami a watunefo meme de maje atum because akwaye se wiase etin de nipa sura ne duabo enye duabo a obi amfa anya hwe wunya ka duabo pe yeseso muje woje emeku yen enti enua be se wo afutuo de mano a ubetimi aba ahoma ne so no aba betunefo me pa acho ahoma ne nie 0548931931 0548931931 and I say
931 931 0551 931 931 adofo no na me gina no aso kro ya aso ada minua ba Marisa Enterprise me pa chawo Bena filling station no Sawaba we bie Kidimo Marisa Kidimo udru ho a ade ade ya kwada ho bia me bai ne car ne bibie ho na metono wayama doya mani ajepa mananase a na me eboni aye anti Marisa yeda ase Ewrade nhirawo obi ama so abusuafo edamo ase se Sompa Nkomo enenso so modi odo bebo odom yede dwumadie na si mi amedi ho chia me de ma odofo Yaa Serwaa nie nyame ya do me fridwada airco my lady ebeje adwa na afi Sompa Nkomo no ode abra odie mu oden pa me da se enenso woni metrai makrao